ya kan se mpo wo mami wu a woni ho kwan se wusu wo papa wu a woni ho kwan se wusu se bia mami wu ho se mi se mi yedi da bi wusu a wato ye fa ne se otutu agua no wato ne mra da wo se wo yedin kwapem se ye be ansa na wasu ani ase ne suo e de apie suo na ye ko mu na anoche ye se jani ma otufo no mpanyi atrase ese ye kwaye amane wo suo no okay na ye de shira otufo no se yenso ye no mo ye enuanom ti amamra ese ye kwaye wo suo no no afi mpanyi fo be kwa kwaye ombe hu ama otufo na hindi no so ayedai akoso mpanifo ne abusafo na so asan hia mu biom da bia mo semi ne abusafa na ye videos no ba na hu ye de a hu ya me nsa ye de asempa fo bia beka ho o nipa hu no keke o yo hene wadu ko maku apema ye fa no twafo hene simpa cha oba introduce no kakra ma ye na fide ene video a anase episode da ba be na ya to aso ti aja ba cha oba introduce no kakra amani bacho midin de nanalate atakra odoyi kwamante aja ba cha ya ma umre so kakra ma ye bacho mate midin de nanalate atakra odoyi kwamante me ye emua kware adadi me say twafo hene of Edukuru bacho adadi no be san say eden ade obi ya ifna adadi do hwan adadi o kan say o de babro fuma ye say frɛ fetish priest okay ye ne akonfo nyina eye adwuma baako ya ye ne adadifo no tete na ohene ni ho no na adadifo ye na ne ye kurowura me ka sem ne busa pa ne video baako ka say okrefo ba fo na ye ni hene na adadifo na edi enim no kure yo ye na kuro ne ye dia but sisi ya yenya ohene ne kura mpo no still ohemfo no e de yitumi e de maye ndi na obehunu se esono ye dressing e wo ahemfo nim eye adadi bi owo okre asase so ya but twafo hene so ye den ade twafo hene ye guardians of the paramount chief obi a ohwese obebo omahene ho eban se mra wo pie eni ni fie mba emu nyina no tete na nka akwo ho no twafo hene wadwuma ne se wo behwe se ohene eye omahene enyira emra ye ntokwa time ya twafo hene na dwuma potin a eye okuta no no metiasi ye dia eye wo bo ohene no ho ban wo honama fam na sunsuma fam na se mostly mekanisa ya mekanisa because so far as we are the guidance opia and I say in time of be a war now obebo ne ho ban de say e was say both whether spiritually and life all right abusanfo aka few weeks na Edukuru Modjano ya shase e be starting 21st of December this year enti mostly no ye be two odwa ye butu adai last one ono ye yedide ono kwa ye okrehampo oye okrehampo na oye sad no ebo wo san kran obe ye homo na wo se butu adai se ya band way noise making ebo akofo odi amete sad no nti na ye ni twafo hene wo ha no obe kire yen ni enti a ye sad no ye noise ansa na like e betu odwa na adusu nti pacho obe kire yen reason ti a ye sad no ne bi amamre ne aman kakra bi a moye yo no kre esa ne se odwura no ye nana wa four fathers omo enkaya ade enti time bia ye betu odwura na awo se mpanyin days wo ho aye betu odwura na ye betu mpanyin bedi hum na ya ono adadifo ye amamre e de breaking noise making onu twam no ye san ebedu mrante de so a ono so noise making no so eye your friends say empese de bia beba omanum se be ya nananom a omudi kan koye no for fathers no o menye peace of mind ene nananom a yesom omo no kopem time a ya hye se ye bebie odwura no se be ya ombenya conscience na de hia ye bia no omatimi aye de amaye dia menim no okay acha busapani bajo bia o be kan wana niwo mu nesa teteno na ohun na yedi you tsene ya twafo hene kan no eye adadifo no na kuro ne ye omodia
eti ahindie no ebae no adaye twa to a yebedi ohumo no You. ohene butu adaye Okay. na ohene butu adaye na adadifo no ekan enna no adaye butu no akwasida no ni 7 weeks na wotwe ason na yedidi ti sa na wotwe ason no adadifo no ekan na wotwe miensa na fi omo abebreki yen yedidi na eya ukudai ni fida eya fofie na omode eya samane no na chese adadifo no na eba be wura huhum. Okay. Ahwe safe no ebekwa nti ese omukọ home ekosunsun mu epe bambo ayete se ni ayese yeko asori ayeko ayi Christopher ne fasting. Yeah. Iti teteno na dadufo no omunko ba bia tabia omubo kuro no ho ban Omuntu kwan dabi se bia omo ofia omo ebo kuro no ban a omo yi apae okay e ma omo wa kwantu omo anyway nti samri na omo de kwa akọhome nti omo home ade akọ buabu omo ho okay de abedi afe no okay eti sa wo hwa omo kan a se ya starte ohumuna ye be wie no a ohene be wie bibia no be kwa kosi awukudai pepepe okay ye be di odura no be wie a ohene be dware ne kra aye bibia no ni ukuyada na ya ukudai se ifiase joda ne na wotwe ni fida na adedifo no atwa so ono ne ye omodea na fi ohene so abefi odurase ono so ye na wotwe nti na wotwe no ohene kwa sori kwasiada joda nkonya na yeyi edino na fi yebeka ashedem okay na ya prapra esro ni fam na fi ne brada no ohene adware ne kra na ye dapa wajane kra ma obe chance kakama ya sir ohene apui abogwa okay nti se ye ya mane ma no se afe no akọ ababeto no okay wafrosoro wasane apakan mu okay wafrosoro yasane nti na chese se ye amane ma no okay ye dapa no na dechi ukuyada na ya ukudai okay ye de ukudai no all right ti sana nti sisi ababi ayati ye twafo hene anyifi you aye mu akwade brono ya aye na obi bebi sase na obi ye edadia na fi wasa ye twafo yene abi anyindie no eko nanim na mu ayese tete no na adadi no na omuhwe kuro no so na mu ene yato ya pagya no aye ni twafo na so no nkyira because efise brono no a odi so hene no ye bosom ba ko a ewo kuro ni ma amamre ya yakai se ya ono na obodawuro num e de bande noise no nti ono na hye ne sa omkoye ni nyina awia ono na obeba kurom ababodawuro se ya ye dede nti ono no yedu eye guabefio a ewadwuma oye na mo yedu ahimfia oye twafo ono so wadwuma oye ewo ohene no nti sa na te matiasi nti yaba no wote akonya tuntum so okay all right nti ya de adade ne ba wona se akoya de ayem pese be yira you matiasi nti na aya na ye de ba wona sisi ade se wo ba dukuro mu de na amu akwa de brono no na ye twafo okay nti wato ma ohene se ohene twafo matiasi sana tie nti ohene o mibisa asem se election about see on se be de okrom e bia party we win e be de sane ma no
more band this noise na na say won say Saturday ni wokomu ana say no de enka dede no ho ana say dede ben na mo mpese be ba ko nim yo wa bisa sampa o say emre bia no say na ebusuapani e kan ye no ye wo akwasidan na ahodo ebi wo ho ye nwotwe ebi wo ho ye nkono but this year there no o say emre bia na ye to aba but afiwe abato na akwohye emre ye de ebutu ya dai nti nokure nyame anim wokwa amamre mu a ka akwan mu de obi nto mra wo ho na mo say mistakenly na any party bia ye na adwene se o fa hwe ase ho ayenda a obeye na adwene se obeye noise ewo enye kai kwan mu de a on de mra kire se wafom me say ntine se ye bodawuro no na ye de aye noise abound noise making na ya kan se mpo wo mami wu a woni hu kwan se wusu wo papa wu a woni hu kwan se wusu se bia mami wu won se mi se mi ye dabi wusu a wato ye fa ne se otutu agua no wato ne mra o se wo ye din kwapem se ye bebia ansa na wasu ani ase ne suo e de apie. So, mission says like 3 weeks or 4 weeks now. Yeah, 3 weeks, 2 days. 3 days. 3 days. We have to stay silent. Silently. Kopemo se. The baby ansana. What me aye dey am obi ate say. The ekoni. We are ready. Inti ebia mistakenly now onto me enhye na won so nkosi time baby na okosu anas bibi sa then nsusuanso no benya. On the adedifo ne empanyifo behia. Na amamre kire se wo say noise making na ye ohumu na ya tumu na ye be kire amamre na waye ebi ambo ne ka anase bibi sa I don't know in fact abusuapani ene mpanyifo a omo wa hemfie ho a omo ma yetumi se ne we yenyese ya ntini nyina no ye bo kurowura amane se nhihye a eda ho a nipa semasi ato no na wadawro ma ye den na fi wa kire amamre was yeah edemanipan okay Matias the Matias bi won like car kwan mu de e bia ambulance me si no e dede dia e normal e bia spinners bi nam kwan mu no okọ different towns de e normal ba say bia be dede wo kronim anase bi sa wo be gina de anya na kwan no utwam de watwam akọ nti na mpanyini kan say ye ntomra wo car kwan mu but unya gina nko ade a watomra okay unya gina na ye dede dia watomra achamfo ba chududua na yedo wakwa himfia mamamre wo ho no ye no aka then e I saw them come some board rams and animal dabi akwan ne ho se obebo band wo asori dem nyina wo se wo yedede dabi radio kura woni mutumi se ubie ma obi na mompomachia what say bibi kososa because you can say you are bound noise making and I can say any form of noise making any form whether clapping, knocking, anything or something like that is abuse and yeah no fine. Matias, it was a penny battle with you or the Becan one my yeah me person me can on is anka eda amamna ye azana ye de a breaking noise nanka ye pesa video ye pesa video nanka insu encha etimi mi kodi baby ko ye pesa bibia no ye ka ese ye mamuhu na musa ne a ye ka no sei na ye no ono so be ma kirima na hu because enye nipa nyina na baby a ye ko ye sa mamra no omko nti se wutwa na mo so ma hwe daachi bi enti ye be bua okay ye be mo hu kwan a ye fa so di bue okay kwan ye fa so di tumu no sa kwan na ye fa so di bue okay nti ye be mo hu na mo ne a me pese me ka kire adukrumfo ne apredfo se ye nga fi na adu you if 15th December ni ye be bue nti ye da ye be bue no ye be mo hu ni joda ayi amamra ye ni nyina ye be ma hu ayi ohumu joda no brada ukuyada no eni fiada kwan ye fa ye be ma afi ye be ma hu bibia ti afi ojura ide ye ojura
edi ka ma ohene a waba so na amamra ayira ene ne a yenye no nyina yebeye amobia ehu ebise ebeye nipa won ase sade we de yehu bi da yampa ebise ye to ne ato atwene but ye san koye chi akofa ba no na maka chiro misi ekuyapem de wi se ka udura de wi ekropon de yadukrom na yadukrom nti afi de dukrom ne ekrop ayi apred de ubia emra ebise ye no na ye shubo ti afi no ye ne won na idi abo sure ti abusia se opeso hu amane ne amamana ebekoso afi odwa imu ampacho subscribe ma me na koma ye di o so unti bibia ase ana bibi kire wadwen so ana so be se uhu bibia obetimi akọ comment section wo na wakobisa se na da wo for mini penfo hia bebisa wana wonya mbo e dem ase nti afi eba nso na ye ko mu na anoche be anoche ye se ma otufo no mpanyi atrase ese ye koyi amane wo nsu no mu okay na ye di shira otufo no se yenso ye no wo ye enuanom ti amamra ese ye koyi wo nsu no mu no afi mpanyi fo be kwa koyi ombe hu ama otufo na hindi no so ayedai akoso ya damase all right